ya lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bodutung a bora bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešhe marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodutu a o etetse ga geno o boe wa robala ka moswane wa boa nka se go balele gore ke ga kae mare se go le gone ka moswane ka motse e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nse le batho ba o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba ke ding ga se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne e polele ka gare o moka mosadi a batho o salaije ke bodutu ka mogae ga mosadi go nna o tshwana jale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore bana ba kae ba sile ba le kae ba le education ke ba gobela e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmaish gona mo lenaneong le mošupologo ye mehlano metsotso ka moraga e rikela ya bolesome magagešong ke le botše mohlhomo ba ile gore le ka ba le hloka tsebo gore moroka ka moswane o tla ba le gona a thuša batho ka mo meagong ya hlatlolanang batho ba tle ba lle ka taba ya line batho ba lle ka taba ya gore ke fihlile ka ikhwetša ke le moragorago bjale a nolofatša ditaba moroka a re bona ge o itla o tseba gore ka moswane ba tlo o kgopela go tla go hlolwa goba se sengwenyana se o nyakang go ka thušwa ka sona ka fale ba rialo ba ra oa
go na le dinomoro tše e le gore o ka buka line le ga jwale o ka di leletše dinomoro tšeue ke dinomoro tša ntate malefo go 072 wena wa re 133 6761 072 133 6761 072 133 6761 go ba tša mmamoremi go 071 398 1508 071 398 1508 071 398 1508 ke dinomoro tše e le gore o ka buka line ga jwale nnete gona le wena o tlo kgone go ka ikhwetša le wena o le gona mola pijana mola nnete gona gore go fetša go buka line ga gore gore o nape o dule mo o ka bangwe le gona ae gore go buka bo sa wa tsogela fa gore nnete gona taba tša go le wena di tlile le kše le swiswi di be nneteng ka ba o kgatlhwa ke mananeo a gaso ya Sekhukhune FM ge e ba o na le ngongorego ka mananeo a Sekhukhune Community Radio mbolela le rena na o dumela gore Sekhukhune Community Radio e latela melawana yeo e beilego ya dikgašo o ka re tsebiša ka go ngwala pele ga matšatši a masomesela go re tsebiša ka ngongorego ya gago re ngwalele mo diadreseng tse di latelago Sekhukhune Community Radio PO Box 675 stand number 189 Tlatlonang Center Vergelegen B Genfest 1085 go ba go email go programs@skfm.co.za goba nomoro ya mogala 013-265-8916 le nomoro ya fax ya 013-265-8916 re tla fetola ngongorego ya gago pele ga matšatši a 14 go sa kgotsofatšwa ke phetolo o ka romela ngongorego ya gago go ICASA Independent Communications Authority of South Africa 350 Witch Hazel Avenue Eco Point Office Park Eco Park Centurion Private Bag X10 Highfield Park 0169 telephone number ke 012-568-3000 le 012-568-3001 website ke www.icasa.co.za
radio ya ka ya gago ya setšhaba ya rena ka moka Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs.
a ke abitse gore ke sexual healing Marvin Gaye ke tse dingwe tse di kwešhe e le gore nnete gona hey di tla go direla bothata ge o bolela ka Marvin Gaye o na le mogekolo ka mola go la magane ga rata o polometse o tla go botša ka let's get it on re a leboga tse dingwe tse moroka a kgona go ka fana ka tsona ke di-product tse e le gore ba di swara ba phela ba bolela ka tsona magešong ba phela ba bontšha ba reng morero wa tsona ke gore wena o leng kgole e leng gore mohlomong o palela ke go ka tla wa lebelelwa o no topolela gore gabotse o tlaiswa ke eng le eng tlhatlho e kaone ba na le yona go ka go botsa gore aowa ge ditaba le jwalo re gata re ye kwa re swara se ra tšea se ra beya ke mokataba tša gago di a ba nneteng tsona dinomoro tšela ke faneng ka tsona moragonyana kwa tša go buka line o kgone o dileletša ke moka wa ba botsa ba kgona go ka go khoriela tsona ba dira ka mokgwa ba dirang ka gona gore mo o leng gona kae kapa kae o kgone go ka go fitlhela merwalo ya gago go le ka mokgwa e le gore go tshwanetse go ka ba ka gona go 98.7 mo nakong e sa fetseng pelo re tlo ba re mo amogela ka fam ya gong ya kgašo ana o nyakana le marobalo goba o nyaka go ikhutsa se tshwenyege re na le the Moon Lodge overnight accommodation and sleep and go re hwetšagela RDP Nyagen Fairs gausi le sport ground sa masepala ditefo tša rena ke tša mosana nosi ke re tša fase kudu go robala bošego fela ke 200 rand go ikhutsa di-iri tše tharo o lefelela fela 100 rand go ikhutsa iri fela ke 70 rand o nkwele gabotse ke re 70 rand o ka ikholetša marobalo go ba bona go le meletlo ya go etša menyanya mmago le tše dingwe go ka tše dintši ka the Moon Lodge šomisa dinomoro tše 063 643 6764 goba 078 731 5862 the Moon Lodge, meeting your accommodations needs. When I say This is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tloutša baroka. And now, the moment you've all been waiting for. Hello. This is Ginger Madisaba. You're listening to SKFM 98.7, communicating in needs. Yelerato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šia bojutung a bora bona masepala ba ganyetse go mo local mothantse kgone ya ka gabo mešhe marago ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodutu a o etetše ga geno o boe wa robala ka moswane wa bonga nka se go balele gore ke ga kae mare se go le gone ka moswane ka moso e ke tlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nse le batho fa o ya go bona ka baka la polelo ya lesebo la go senya ditaba ke ding a se gantši a ka no ya a sa bolela gape se ne e polele ka gare o nka mosadi ya batho o šalaike ke bodutu ka mogae ga mosadi go nna o fana jwale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ba le ke santo e ba gobele e ba befa ke mosadi ga ile a ile ka gago kopana le Ishmael gona mo lenaneong le mošupologo o fitlha ka labone go 98.7 Sekhukhune FM.
alright metsi wa rena re botsa gabotse gore ke masomepedipedi go itswela fela go irikiela ya bole some go Scoot FM 98.7 ke bontšitše ka re nakong ye sa fetšeng pelo moroko o tla bala ka fa moroko madume ya kgotsoši ya otlhe ya tšee o kgapetše batheletše ba Scoot FM. Moroto mogolo wa ke go tame ke go dumediše ke dumediše batheeletši ba bagolo ba ba thekgago radio ya Sekhukhune FM magoši bokgošigadi re a letama batseta ba mošate ka moka baruti ba porofeta mangaka setšo ka moka magagešo ba ba re lebeletšeng ka kua dikgokaganyong tša leago re a le dumediša balli ba rena ba bošego ba lekgono re a letamiša le kae re gona re bolela le ba ga magagešo ba etšwa ba le kae ke moetse mašilwane a marišane le tšwa kua ga marišane a gone molato felo ba ga marišane ba ga marišane sello sa lena ke eng le napeng le mpheng sona ke napeng ke le thušeng sello sa ka na ditše mogokološo mogekolo ga a bone kore e sa la thoma ka 2017 ya tlhakiša ke mothetiša didoctor tša mahlo ba fetša ba re mahlo a go tsene ke swikere bjale o itele ke a bone o itele ke stroke a ne motho ka ga gagwe ka ga go dula setlogolo sa gago sa mošimanyana stee o dula go nna ke eng le lena koko ke mme ke mme o dula go nna kore ke bone gore a ba dutse kua bana ba sekolong ba motlogela bana ba ka ba ke ditlogolo ba dula kua go wena a ba ya sekolong šala a nnoši ka bona gore a go thuša ke motse a bae ka gae ka dula le yena ngwana gešo mongwe a motšea for 3 years sela kere ke sa khutiše ka bona ba motlišitše gane jale ke no tlhaka le yena ka bona gore a go thuše ga ke kwa mo di-radiong ke kwa ngaka moremi ka kuša gore a ke o kgopela thušo ka mogokolo ke kore ga botse bothata jwa mogokolo ke eng ka re a ke tse gore nkare ke tla laodiša gore ke eng le go kwa gabotse a kwa gabotse ilalo le tlhaloganyo no timela a ke kgone o tseba gore ke tla moreng rena re bele gore le bannyana ba 6 ba babedi ba tlhokofetse ba babedi ke ba kereke tše di itseng o tee yena ba swantse o tla le nna le kgone ngwana gago o dirile dintwa kua tafolkopo o dirile melato o senyeditše batho jale le kgone o tlhola le tshekong ya gago o paletše go tla le nna ke ge ke tla le bana ba le bona ba tlo itela tša bona ba ke baka mare le nna ke phela ka go sokola lapeng la ka jale ke nore ke tlo hlakanya le ge ke bega tša mogokolo lapeng la mogokolo a go kgatlhe selo ebile a go kgatlhe selo ena gore le kua motseng wa tisana nna ke go kwena ga marišana a go kgatlhe selo ka lapeng la gago ebile gane yana kwara e se lapa gore bana ba ntsho ba motswentše stress ba thomile ba tšhimanyana ba ditlogolo ba enwa ba kgoga dinyaope kore ba mo utswetšago selo ka gagare ga lapa la gagwe and no bona bothata ka mola lapeng ga go boroko re ile re mo sepediša re ya go batho ba re go epetše selo se la gating se epetše a re kgone o se fitlha le tšhelete tša ntsho ba bitša tšhelete tše ntši ba re gomme sona se nyakana le madutšintse gana mogagago ba era mogaka se tlo notla ka gore di nyakana le mo ena a dutše go ntshego tšele ke re ke a lla mo ke leng a ke tse gore bothata keng ke re ka mogokolo kore ke no kgopela tlhakodišo mo se le mo lelapeng la gago se inologe mongwe o tla imologa ema pele mama o bontšha gore ba re go epetše selo gating ya gagwe mo e le gore selo seo se tlo no feletša se mo latelela mo a leng gona ba re ke selo sa mohuta mang seo se nyakang eng go yena aowa a ba re botse ba no go selo mo meane mara a se motho o tee mo go ba ke sepetšeng go bona mara a go tlhakodišo a ba le botse gore ke eng a ba le botse gore se nyako o dira eng kore gabotse ba re kore se nyako no senyetša lapa le la bophelo lapa le se labe le bophelo jo bo kaone lena ka mogare ga lapa le itemogela fela gore bana ba goga tša go goga mathomo o mongwe yena o a dutse nna e gane ya šetšeng ka lapeng yena ke kgala a di tlogela jale o ba re ba mogo ba tšee tafolkopo ke setlogo le sa gago le sena o sa di utlogela maloba mara yena o senya go senya ke gore o ka re phale gane yena o ka re o no phale ke ga ba sa di kgoga o be a dula le yena ka mogae
e bana ba dula le yena ka kua gae goma go bana ba le meberekong ana Nna ke le gaka ana a lena dikgaitsedi lena a senkera ba le kgaetsedi la ba le kgaetsedi a tloga sa ne 1 year okay ke kole fa o bontšha gore le wena o na le tše o llang ka tšona nna ka lapela ka go bothata kore bana ba ka ga ba kwane ba lwa go ne le o tee kore ke ne bannyane ke mošimanyana kore go tikgwetsa lapa le le la gago le nnoši ga nyake motho ka mogare ga lona ba ke ditlogolo kore a ba felo kore a tsoga tseneno ba lešata a re tsebo gore lešata le kore no ga kara a no ferelela ngwana a tlo tšee selo se mo ngwana o la re ke a gata-gata o tše moferetse ke re kgane ngwana ka re o saya ai o tlogetse ngwana o la jale ebile o ne le ntlo magweng mo gae gwana o atla o ne fela re ke tlo dira e le tša gore lebelela gona re iphelela ka mphua fela nke le mpotse mo mmagorena mokgekolo ga a bone mokgekolo o betha ke stroke mokgekolo o a hlaka mokgekolo bana ba gage ke ba bakae o ke re le banyana ba 6 ba babedi ba hlokofetse ba tsena kere ke itseng mare ke ba boditse le gono kare ke ile a ba mphounela ke ba botsa gore ba bakae bare bao ba bangwe ba founela o yena ke hwetse founu a gagwe sa bereke o ke mphounetse a re a wa gone bothata lena yang nna ngwana ke motswetšana nka se tlogele ngwana mare le galeng ke tseba gore ke ba kereke tše di itseng mare ke santsena ke ba botse okay le be le hloka thušo ya mahlo fela mo go koko nyaka thušo kore kwa se re se bona sa molaleng ke mahlo le stroke se mara a senga o no roba kore sa tloga ka 2017 asentete mmele ka mokana na no jajaja ka mokana na no longa ka moka mmelo gona le selo se dirang koko se ya go tia santoma oh no ka moka no se na ka moka go sere o tlo kurutla ga re ke apa ke utla kore a o ne mo šala mo ke sa ngwae selo se se go lommeneng gore ke thoma go tlhatlhanela ka fele kere ke sebabo ke gale goba se ke taba e ka ba taba ngwago gawa ka gale 2017 selo se wa se wa re ke selo sa moitamang awa ke sebe ke fele kere ke sebabo kokwanke o e kwa mantšu ka mogare ga ditsebe tša gago a o kwe selo ka mogare ga ditsebe ka mo sebe tlana di saka jwale ene go o robetse bošego a gone dilo tše di go tshwenyang bošegong ka ruri ke opela ke mmele se ka ditheetša gabose mara wa robala ga botse bošego a o bone bothata bošego ga ke robale ke nelele ke dutse goroka ga botle o dula le wena mama ka gare ga lapa la gago koko sa le o yanelela mafelelo ke gale ke kgopela go botšiša mo koko o ne ngwana le sogana wa e le sa nyalele koko ngwetši ya lapa koko o nyetse ngwetši wa lapa o jola lapa le ngwana ngwanyana le mošimanyana ngwane wa ngwanyana o hlokofetse mara a ne magadi a gagwe kwa phokwane mara se ba monyala ba sa no motšhitša magadi o bolokile gona mo phokwane wa mošimanyana o no re ile kare o no ba mo Witbank nna mate makgodi tšela ile a mphonela ragadi nna ke boela ga ge šoma mone ka baka la gore
lapa le la bolena le ntshwara ga botse thaka jaaka dintšheile di gatetse pele ka re na lene le kua ga magolo a go kua gona o gatela pele na a wa tshore a re ga magolo e ko gatela pele mara fane ya lena se gore ke a e change ke sa le ba mmagare ka re ora nna ke re ke ragadiago ena se wa nyala ke nna o nyetse ke ba mmagare wena yo o laela ba mmagare o ba botse gore nna ke ka mogolo ka mogo nna gore o botse nna ke tswile ke le magading ka se di kgone okay so gore re makotu a seng ka etla ka mo kore o no mokganyoge e le gore ke tšhomi ya ngwana a gago a bajwa makotiola ga a bajwa e se a ba mohlabiša makotiola a hlokofala mara ditshwanelo ka moka mogokolo a tekemiša a mmoloka phoso a mogokolo ka kuša gore mola a seng a mmoloka mamonna a tla a mmolokele gana ke kua gatisana ka re o nyetse go šetse go tlhaba mara ka morago a šhela a ba hlabiša bana bale o ba tsentše sekolo o fitlhela o wa ngwanyana grade 12 go iphasitse wa mošimanana go bo go thatafa ka tlogong o tlogetša sa ba fitlha go grade 12 okay koko bana ba banyetšing ba kae ke bona ba ke bolelang ka bona ba gona ka gae ka lapeng la gage wa mošimana ke wa mošimana wa ngwanyana o hlokofetse wa mošimanyana emapele mama go hlokofetse mmage le ngwano le morwedie go šetse sogana le okay le ka tšwela pele or maybe ke nna ke sa kwešiše morota a ke re mmage o hlokofetse a bolokelwa kae kore mmago kwa mamone mmago mošimaneo o boloketšwe kae gona kua mamone o boloketšwe mamone sebakeng sa gore ke re mboloketse ka gatisa o gopadileng gore lena le mmoloke ene mogokolo o ntšhitše ntho ngwe le ngwe a sebang ke bantšha selo mogokolo mokgwantse le yena nako o ne a sa nka reriša selo re no bona go direga a se kwere a sa nka rira gane jale go tshola ra re mogekola o ne bana ka lapeng o lwana bo fatshe gore a re ka ira ka mogo o ba rera ka mogo go tlo o ba jwa mogekola a sa nka reriša selo no bona ngwana a bolokwala mamone le rileng lena ka taba e ya polokwe ka re gonjo lelapa la mogekololo ka se dule le sene motho gape re ka go lebereka ra ntšha tše di motshwenyang koko ra leka go lwa le mmele wa gage ra leka go mo thuša mara lapa le o dula ngwana morodi ya go hlokofetse wa mošimanyana o dula gona ka mona lapeng le yena ga nyong ke re tlile le yena jalo ka motswana mafelelo a rawa o ka re ke a palelwa ya re no gore mohlomong ge le thušitše seo se se raka mošimane ola wa gago o tla goroga mohlomong a tla a tseba gore lapa lela ke la gago a gone o mongwe e leng la gago ngwana ola mošimanyana la tseba re swanetse re direng sa mathomo ke gore bana ba koko a banyetšing santse ba tlega ga bo bona and ge e le gore a ba satla go tsebagale le gona ba dutse kore o ba fepile go tloga jwaneng ka moka ba dutse gona fale ke gone jwale wa ngwenyana ena o tlhokofaletše le gona le ka kua lapeng ba bogatsogo ba bontse re gona ka kua lapeng ga ya go bolokwa laphokwana wa mošimanyana ba dula ene ga e ba le mathata makgweng a botša mogokolo a mo romela tšhelete a kgona o mmotša re ke ne mathata a itseng thomela tšhelete ke nyakwa ka moria ke na mo romela tšhelete mara ka morago ga fao gane jwale mogokolo la e se selo jwale ga ka nako o mmitša gore wena o boleile mme wena o boleileng kgaetsedi yaka mara mola mma wena no mogwetša a bajwa a hlokofaletse ka gabo o koko o fetogile ba mmitša ka moloi ke leina ke moloi okay nna potsišwa ka ke etee gore na taba ya bana ba le yo felela kae e felela fase a bana ba le ra ba nyaka ke bona ba bitšang koko moloi yena mošimano banyana yena o robetse alright le ka banyaka mara fela le o bereka jwang ka ngwetši ya bolena ye e boloketsweng thoko ke be ke sa mmotsa maleba ke re nne jale wena o godile jale nna o ntlogelela bothata ka gore o dirile dilotse na o sa re la o dišetse jale gane jale gape ngwetši ela kore o makatša gore o bolokelwa mamone ka re a ba se bantšha selo se stays o ne o boloka ke mokgekolo gore mamone o dumelelang jale nna kana o ka ba sa re botse selo a re yena ba bolela le mogolwane a kgolela ke ko morodi nna nkile ka fihla
nna nto ke e bonang ka malapeng la koko lene dilo tše ntšhi santše le di lokiše mokgekolo o gobaditše ke pelo stroke se ke pelo o kgopišitše ke dilo tše dintšhi tše di diregang ka gare ga lapa la gage ke kole sesi le wena gore o nyako bolelang ka dimemo ke kwe sesi gore yena gore patamela mo sesi okay nna ke nna Mahlako Moshilwane ke nna tlogolo sa Mokgekolo nna actually ke tlile mo ka taba tša dilo tša ka tša sekolo cause since ke passa matric ka 2022 ga gona tšwelopele ke applyile last year a zanga ka reply this year ke applyile UJ in reply le mara bampile waiting list le mo gongwe nna le mama ka re boledišane papa ka ebile nna ka se bolele mama ka a ke kweše gore go diragalang ka ena cause ge ke tsamaye mo bathong ba mpotse gore go na le se ba mo dišitšeng sona nna ka mokgo ke jang ke tša gore mama ka ga a kere ke na le abutaka o mogolo wa mfetang so ke nagana gore mama ka o rata ngwana o a dulang le papa a gage cause a re shere papa o mowane ke nto nna ke emapele sese why gore mama go a go rate ke tlile mo gae ne ke ile after matric ke tsamaile ka ya go mama ka Soshanguve then last year ka December gore ke tle mo gae mama ka dilo tša mmerekong di sa motsamaile botse di sa motsamaile botse na gore nna ntšhetša stress ga gage mo go rena then gore nna ke tle mo gae o ile a re this other time a boa mmerekong na a tsene double shift ya boa mmerekong o nkgwetša ke re kwa peya o thoma ka gomanya o rena ke raloka le bana ba ka next door yena a se gona a le gona ke raloka le bona e ba o ka re yena wa nganetša ka bapala le bona then ka motlhalosetša gore mosegare nna ke tšwa go a fiša ke tšwa late ke ka mo next door a gone gore nka tšwa mosegare then o thoma gore nna ke le menemene okay sharp ka e tlogela ke feitse o tlhapiša bana ke sepela le bona ke ya ka mo next door ke boa ore ke mo fe founu ya nreketseng yone ke mo fa yona bosasa vorego ke a tsoga ke a kolomaka ke hlatswa washing ke dilo tše ka moka then ke re ka nšifa o sa omanya e re ke nyake tšhelete nna ke ye gae ke ra go Mokgekolo then ke ilo nyaka tšhelete ke hwetša ke sa e hwetše then ne ke lepeile dieta tše dingwe so ke re ke tša selipi ko kgopela refund ko shopong ye ke go tla gae then e be a re o nyaka selipi ka dieta tša gage ka mo fa sona then ke tšo ba Makuleng ke ne ke re ko kgopela tšhomi ya ka mfe yona then ke tšwelela ka sa Makule ke kopana le Stefara sa re ska ba re Makule sisi re ska berekša leo ke tšwa shopong then ke kopana le Stefara sa ka selemo 18 o mputha re gane o iša ka tšhelete ke re ke a gae o re neng ke re today o re okay sharp wa tšwa then ke fitlha mo stupung ke kopana le mamako o nrela re gane why o botsa papa gore nna ko go rakile ke ra ke mmotse so o mputiša a re ke iša ka tšhelete ke a motlhalosetša gore ke a gae then ke ge a nrela re wena ke nyaka o babele ke bophelo nna ke le lekusiti emapele mama emapele sis emapele askis mama gago o re o nyaka wena o babelo ke bophelo mama go ke mang mo go bang a gona ke morudia Mokgekolo ke eng se o naganang gore mohlomong o ka ba o kwisitše mama go wena bohloko ka sona I think after completing my matric cause ne ke le pregnant ke nagana gore ke yone e leng gore mara since ba le ngwana actually since a dula Soshanguve nna a zanka a mfa ntho la gore ke mama gago since a dula Soshanguve le papa la Sponaka a zanka a mfa nthoela so last day gore ke tsamaye kwa go wena ke nnape kwisitše ke la gore o nyaka ke babele ke bophelo already life was sad for me ke na le ngwana ga nthuše ke selo ka ngwana always a mpotša ka ngwana o mpotša ka gore why ke sa botse papa ngwana or family ya papa ngwana then e ba nrela re o nyaka ke babele ke bophelo ka tša dilo ebile a se ke tše selo ne ke belege ngwana ka tsamaya ka go rakgadia las bonaka until ke kry-a tšhelete ke e tla gae o gometše neng go bolele mama gago lona tšatši la nrela re o nyaka ke babele ke bophelo ke ngwaga wa go feta ke neng ka December a le founelane
koko ba lekile o bolela le ena ke la founa this year e be a re bokoko ba nrake a ke tsebe gore why a re bokoko ba nrake then ke a ya ma-social working a sanka a nthuša lona ke a try founela papa ka o mpotsa ka gore ena mosadi ya gaya ka se dumele nna ke dula le bona dilo tse so then ka e tlogela ma-social worker le today a so boe go nna then mangwanaka o mongwe a try o bolela le ena a bolela le ena a dia o ka re wa kwešiša a re ke tliše ngwana ka go wena ke kgone o boela sekolong then e santse ke mo tliše ka osane e ba nrela a re yena a ditsene ena ngwana ka kwa mathomo o mo godišeditše ke ba bogadi then e be ke e tlogela gona moo ebile ba sa bolelena ba bolaya le koko morotang kono re koša gannyane go ne ntho ngwe ke nyaka re lebelele ka thoko gannyane